Reka twongere tubahe ikaze ku nkuru za Ilisi News aho tugiye kubagezaho inkuru zibiri kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Noneho ikiri kuvugwa nuko warikare agace gakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro ubu biri kuvuga ko kamaze kwisubizwa n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe nabo bafatanya barimo Wazalendo ndetse n'indi mitwe. Ubu rero ngo batangiye kubyinira ku rukoma nyuma y'uko bafashe aka gace ndetse bakaba izi ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zikaba zatangiye kujya mu bice biri strategique by'urugamba. Mbese hantu uvuga ngo igihe umwanzi yadutera ahangaha ntabwo byamworohera, ariko nanone hari benshi bari kwibaza ngo byagenze gute nyuma y'uko M23 yari yarizeje abaturage bo muri Werika ko itazigera irekura aka gace. Hari kuvugwa byinshi, hari kuvuga ngo M23 yaba yemeye kumanika amaboko, yaba yatsinzwe urugamba. Abandi bakavuga ati ariko subundi M23 byagenze gute? Nuko ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa kane hari ibiganiro byo guhura na leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo idoha muri Katari. Ibi ngibi byose ariko M23 nanone bakavuga ati aya ngaya ashobora kuba ari amayeri n'ubundi buryo bari gukoresha kugira ngo bereke isi n'amahanga muri rusange ko ibyo basabwa n'ibyo bategekwa babyubahiriza, kandi ko icyo bashaka ari amahoro, bo badakeneye gukomeza kurwana urugamba rudafite intego. Tukiri aha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko si kuri M23 gusa biri kuvuga ko byakomeye. Hari n'andi makuru yari yabanje kuvuga ko Lieutenant Colonel Wiringoma yaba yafashwe n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko mu masaha ashize yaje kuba abitangariza cyangwa se atangariza kimwe mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda ko ibi ngibi ari ibinyoma bya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Reka rero twigarukire noneho ku mpamvu nyamukuru zibiri kuvugwa. Ngira ngo murabizi ko mu minsi ishize ubwo Ububiligi bwatangiraga gusaba ko umutwe wa M23 wafatirwa ibihano ndetse n'u Rwanda rugafatirwa ibihano byaturukaga ku kuba Ababiligi, Abasuwisi, Abanyakanada n'Abanyamerika bari bafite cyangwa se bafite ibirombe byinshi muri uriya mujyi wa Warikare. Umujyi wa Warikare ni umujyi utunze amabuye y'agaciro akomokamo ibintu byinshi. Aha rero mu byo abazungu bakunze kugenda bagarukaho ni kwibaza uburyo umutwe wa M23 ugenda ufata uduce twiganjemo amabuye, kandi ayo mabuye ari nayo abazungu baba bakeneye. Nanone ariko hari inkuru zagiye zivuga uburyo ki Ububiligi noneho butashatse kuza mu buryo bweruye muri iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone iki ngiki bisa nkaho ari ikindi kinyoma, kuko havuzwe ko Ababiligi baje muri Repubulika Demokarasi ya Kongo gufasha FARDC kurwanya umutwe wa M23. Maxime Plevaux ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi, kugeza ubu ngubu aherutse gutangaza ko muri iki gihugu hoherejweyo Ababiligi 6 nabo bagiye gutoza bamwe mu basirikari cyangwa se igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi ko bajyanye ibikoresho bidafite icyo bishobora kwangiza, bidashobora guhungabanya umutekano. Cyakora inkuru zindi zitaza kugwa neza Ababiligi cyangwa se inkuru itaza gushimisha Ababiligi nuko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma yaho Ababiligi bivugwa ko hariyo ingabo ziri hagati ya 400 na 600 z'Ababiligi ndetse bagiye bagaba ibitero ku mutwe wa M23. Hangaha binobwa ko hari abasirikari benshi bo mu mutwe wa M23 baguye ku rugamba, ndetse Ababiligi bakoresheje intwaro ziremereye, intwaro z'ikoranabuhanga harimo ndetse n'amadrone. Ariko nanone abagabo bo muri M23 nabo bikavuga ko bafite tekinoloji yo gukoresha izi ntwaro ndetse no kuziyobya, aho bamaze muri urugamba barwanyemo n'igisirikare harimo n'Abawazalendo n'Ababiligi nyine bari kubarwanya. Noneho imbona nkubone hamaze gupfa abasirikare b'Ababiligi 8, abasirikare b'Ababiligi 8 ndetse na drone, zimwe muri drone zabo n'intwaro zikomeye. Uyu mutwe wa M23 wagiye ngo ugenda uzihanura nyine mu mirwano nyine yabereye muri bino bici. Byemejwe rero ko M23 nyine yamaze gusohoka mu mujyi wa Warikare, ndetse benshi bakavuga ko gishobora kuba ari igitutu cy'uru rugamba no gutinya izi ngabo z'Ababiligi. Ariko nanone
ariko urugamba burya iyo urwana ngo nta rugamba rutabura kajorite cyangwa se abarugwaho. Uko M23 iri kuraswaho n'izi ngabo z'ababirigi ndetse bafatanije na FDLR n'abawazalendo, ni nako ababirigi nabo bari gupfa, abageze ku 8 bamaze kuba bapfa. Hakibazwa rero noneho Maxime Plevo, uyu mugabo utajya ushakira ibyiza u Rwanda, urubeshya, uvuga mu mahanga, ajya muri Union Européenne, bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi, agaragaza urwango ku Rwanda ndetse agaragaza ko u Rwanda rukwiye ko rufatirwa ibindi bihano nyuma y'ibyo rwari rwarafatiwe. Byemejwe rero ko M23 by'umwihariko M23 ko imbona nkubone yamaze gusohoka mu mujyi wa Rikare, ariko ni igikorwa n'ubundi ko cyatangiye kuwa kabiri, ndetse kuwa kabiri ingabo za M23 zari zatangiye kuva muri wa Rikare, ku munsi wa gatatu nabwo byakomeje kugenda gutyo, ariko nanone bakavuga ngo ibi ngibi byaba biri mu mpamvu yo kuvuga ngo reka tureke wa Rikare ariko twegera imbere. Muzi ko ari ibindi bice byo hirya ya wa Rikare bari barafashe, bavuga ati twebwe turashaka noneho Kisangani, turashaka Kisangani, reka tureke izi ngabo zirangara mu mujyi wa Rikare, cyane cyane ko ari naho bafite icyo bashaka. Noneho twebwe mu gihe imishyikirano yaba idakomeje, na cyane cyane ko Katari yamaze kubizamo, ndetse ku itariki 9 nk'uko nabigarutseho muri iki kiganiro, abagize umutwe wa M23 bakaba bazahurira i Katari n'abagize na bamwe mu bayobozi cyangwa se delegation ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu rwego rwo gushaka ko muri ibi bice nyine haboneka amahoro. Maxime Plevo rero utajya wifuriza u Rwanda icyiza, nyine abajijwe ku basirikari boherejwe muri Kongo yarabihakanye, ndetse anavuga ko ari ibinyoma, ari ikinyoma cyambaye ubusa. Ariko noneho inkuru yabaye imamo, M23 mu rugambi hanganyemo n'aba bagabo, kuko abangaba ngo ni intare za Sarambwe, ababirigi 8 bose bamaze gupfa muri iyi ntambara ihanganishije umutwe wa M23 n'izi ngabo z'ababirigi zaje gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero byaje kuba bitangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye, nk'ikitangazamakuru cyitwa The Great Lex I nicyo cyabanje kubyandika kivuga ko nyine aba basirikari bagabweho ibitero bidasanzwe n'ababirigi, ariko uru rugamba narwo abagize M23 nabo ngo baza kuba birwanaho, bahanura n'izi ntwaro ziremereye. Ndetse ababyibuka neza bakaba barakomezaga kwibaza ngo ese koko intwaro umutwe wa M23 ukoresha waba uzivana, ariko kenshi umutwe wa M23 wagiye ukunda kugaragaza ko intwaro ukoresha mu rugamba inyinshi arizo bambuye igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'imitwe bakorana irimo nka FDLR ndetse na wazalendo. Ibiro ni byagiye bivugwa cyane, ndetse muri aba basirikari bapfuye kugira ngo noneho inkuru zijye ahagaragara, inamba zabo zigaragare. Harimo nk'umusirikare witwa Jimmy Louis Flanda, uyu yari sergeant mu gisirikare cy'Ubirigi. Uyu nguyu ni wabashije kuvugwa, ndetse bikanavuga ko M23 yaba hari abasirikare b'Abirigi yaba yaramaze gufata bugwate muri urugamba. M23 rero ngo kurekura agace ka Warikare ngo ni uburyo bwiza bwo kugaragariza isi, bwo kugaragariza amahanga, bwo kugaragariza isi yose, noneho n'ababirigi n'abazungu bano bakomeza kuvuga ko uyu mutwe uri kwica abaturage. Noneho wavuze ati ibyo dusabwa twebwe turabyubahiriza, n'ikimenyimenyi agahenge twemeye kugatanga. Tariki ya 9 twiteguye kwitabira imishyikirano cyangwa se ibiganiro by'amahoro bizabera Doha muri Katari, ariko se ku rundi ruhande Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo izabyubahiriza. None bakavuga ngo kuba M23 yaba yarekuye agace ka Warikare itarwanye, yaba yemeye gutsindwa. Ibi ngibi nanone bakavuga ngo ese nyuma yuko M23 ifashe aka gace n'ubundi yari yarinjiyemo ku buryo busa nk'ubw'amayobera, cyane cyane ko ibice byinshi M23 yagiye ifata yagiye igenda isa nkaho nta n'urugamba rwabayeho. Hakibazwa ngo mu gihe M23 none cyangwa se leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakunze kugaragaza ko idashobora kubaha amasezerano n'ibyavugiye mu biganiro muri Rwanda, muri na Nairobi n'ibindi, mu gihe iki gihugu cyaramuka kisuye ku mwanzuro cyafashe, byagendekera gute M23? Ese M23 noneho yaba ifite ubushobozi bwo kuba yakongera kwisubiza
aka gace, ndetse cyane ko aka gace ari agace nyine gakenewe urebye n'ibihugu by'ibihangange, haba igihugu cy'Ububiligi nyine kiri kubirwanamo cyane, Ubusuwisi wacukura amabuye menshi y'agaciro, hakongeraho za Canada yacukura amabuye y'agaciro ifatanyije na sosiyete z'Abanyamerika. Ibi byose rero ni ibikomeza kugenda bibazwaho. Ikindi cyavuzwe nuko muri uru rugamba byari byanavuzwe ko Colonel Wiringoma, uyu ni umuvugizi w'igisirikare cy'umutwe wa M23, nawe byaje kuba bivugwa ko yaba yafashwe bugwate cyangwa se yafashwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko uyu muvugizi utagira ipfana mu masaha make yaje kuba agira yatangaza cyangwa se abwira ibitangazamakuru bimwe byamubaje, maze agaragaza ko ari ibinyoma byambaye ubusa bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya 2 Mata nibwo ingabo za M23 zabaga muri Warikare centre zavuye zisubira inyuma. Uyu mutwe rero mu kwezi gushize wari watangaje ko ugiye kuvana ingabo zawo muri uriya mujyi mu rwego rwo gutanga agahenge ndetse guca inzira yo gukemura amakimbirane, gushaka inzira yo gukemura amakimbirane uyu mutwe ufitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero yavuzwe cyane nanone kuri wa gatatu nuko FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo basubiye mu mujyi wa Warikare, ndetse mu nkengero zawo zirimo n'ikibuga gito cy'indege cya Kigoma. Aho se rero FARDC kabere yamaze kuyisubiza, ndetse abakongomani bagize igisirikare cya FARDC batangira kwifotoreza muri bino bice nyine bishimira intsinzi ko bongeye gusubizwa umujyi wa Warikare. Amakuru kandi akavuga ko bamwe mu baturage bari barahunze imirwano nabo bongeye gutahuka basubira mu byabo. Ku itariki rero ya 22 Werurwe nibwo M23 yari yigaruriye uyu mujyi inyuma yo kwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta Kinshasa. Ahangaha rero muri iri huriro hari harimo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwacyo, FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, Mai ndetse n'indi mitwe itandukanye yifatanije mu rwego rwo kurwanya umutwe wa AFC M23. Inshuti bakunzi ba Iris TV, hano dusoreje ikiganiro cyacu. Reka rero dukomeze tubasabe gukomeza gukurikirana umurongo mugari wa Iris News, YouTube ya Iris News, urubuga rubagezaho amakuru aho muherereye hirya no hino ku isi. Tubasabe rero gukomeza kudukorera subscribe, share na like kugira ngo ibiganiro nk'ibi tubategurira bijye bihita bibageraho ako kanya. Intego yacu nuko amakuru yacu atagomba gutinda. Nge wabateguriye inkuru nkanayibagezaho nari Manera Jacques. Bye bye and ciao ciao.